Здравейте, subscriberi! Danas pravimo hleb od banane. Prvo vam trebaju 3 banane, ja imam ove žute. Tri banane. Umrvite viljuškom. Malo teže ide, ali mora se. Banane su izmrvljene. Kaže 1/4 zejtin, ali ja to otprilike može toliko. Jedna četvrtina mlijeka, mislim brašno, dodala sam previše brašna. Mikser. Cimet. Brašno. Nema jaja, kikiriki, stavit ćemo malo zejtina. Pre svega uključite rernu na par stepeni dok napravite smesu. Sada uzmite 2 žlice, što kažu Grci, i rasporedite. Tako nekako. Možda još malo. Kad
kad sirena kad se ugasi svijećica, sirena ubacite u rernu i proverite povremeno. Narasli su. Mafini, hljeb od banane je gotov. Proba. Ima i kikiriki. I bananić. Da. Dobro je.